Mateo, sura ja makumi gawidi kwirara na ritatu 28 aisa akuriuka kwa shawe. Pele kupita kwa Jumamori diditandite diri kudyandanda dya shijuma a Mariamu Madalena ni wana Mariamu vavite kuulola dilembe mwashirubushirya aisha shirikinya shekulungwa. Pele dilaika dya kunnungu dyatulishe kuinani ni dinankuika belembe dyaingala mwile diganga dya pannango pambanga ni dyatemi pashanya pakwe. Dyadiji dyakulandana ni kumerya ni yakuwale yakwe yadiji yerwela mpela utandi ashilonda vatatemele kwa oga ni wawele mpela ashawe. Dilaika dyatite kwa ashakongwe ngani nkola oga na imanyi kuti mwanya nkwarora aisa wakomelegwe panzalaba welenga na pano variushile mpela ya watite pakuwesheta nyishe nnole maloga wadiji njaule mwashitemani nkaradile wakudijiganya wao wele ariushile mwashawe ni akwaula paujo pa mwanya ku Galilea kwele mwanya shinchaona yeleni yanakwete yakunradila mwanya ashakongwe vatyorle mwashitema kuilembe ni woga na mbwadi nkurangalala ni wautwishe kuja kukwaradila wakudijiganya wa Aisa mwashitema pe Aisa varimene wanyawo ni wako mariri utendele uwe ni mwanya wanyawo vavandishila Aisa vakamwile mmakongolo ni waombile pela Aisa vaterile ngani njogopa nkaradile wanyashi mwene wangu kuti ajaule ku Galilea kwele wanyawo shashimona. Pele ashakongopa wadiji nkwenda mwitala wane wakwe mwashilonda walungeme kunrinda ni waradila ashakulungwa wa dini yore eyaoneshe. Pela ashakulungwa wa dini pawaungangene nashimilongola wa dini waterile pulani vapela rikadi makobidi gejinji ashatendaga mwanya mwenrale ai wakudijiganya wao waishe najiyule madilo patwadiji nkugona naga ele aivika naga binala uweshitwaradi shirieni tumbombole mwanya mwe magambo gagadigore. Pele arikadiwo vaposhele makobidi ni waterile mpela ya watite kalamudigwe ni wele unamiwo wajenele kwa shina Yuda mpaka diri kudya lelo.